आंबेगाव पंचवाडी 11 लाख चौखंड मीटर जमीन बेकायदेशीर रूपांतरीत केल्या. 4 ते 9 मीटरांचो रस्तो बांदूंक झाडां मांडल्यात. जेन नेक्स्ट एक्टिविस्ट ग्रुपान प्रकरण उक्ताडार हाडला. 4,40,000 चौखंड मीटर रानां जमीन काबार केल्या. थंय 100 प्लॉट करून विकूनय मेकळे जाले म्हूण जेन नेक्स्टाचो आरोप. जेन नेक्स्टान प्रकरण फोंड्या पुलिसां मेरेन पावयलें, मात पुलीस आनी आमदारय कांयच हालचाल करिना. शिरोडा गांवच्यान पंचवाडी ताच्या गांवच्या लोकांनी फोन केल्लो. 11 लाख स्क्वेअर मीटर जमिनीचे कन्वर्जन चालू आहा गांवान भितर, जे जंगलान आहा आनी प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा. सर्वे नंबर 129, 130 आनी 131 इन आंबेगाव पंचवाडी विलेज पंचायत. ह्या मतदारसंघ स्वता एका मंत्र्या कडेन आसा आनी कॅबिनेट मंत्र्याच्या मतदारसंघान अशे तरेन 11 लाख स्क्वेअर मीटर जमनीचे प्रकरण जावप हे अत्यंत म्हत्वाचें आसा. 11 लाख स्क्वेअर मीटर, तातूंतले ऑलरेडी 4,40,000 स्क्वेअर मीटर 4,40,000 डिस्ट्रक्शन जाल्ले आहा. हांगा रस्ते करपाक घेतिल्ले आहा. 4 to 9 मीटर्स रोड जाल्ले आहा. आमी स्वता इन्स्पेक्ट करून आयल्यात. 4 to 9 मीटर्स रोड. 100 plots have been sold already. 300 स्क्वेअर मीटर 350 स्क्वेअर मीटर प्लॉट्स करून विकपाक काडिल्ले आहा. सो वी आर गिविंग 5 to 6 days time to all the authorities, or else we will be forced to file a complaint with various authorities who come under the ambit of complaint in this matter. गोंय फुटबॉल संघटनेची प्रो लीग सर्त आयतारा सांजे म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर सुरू जातली. हे सर्तीत पोरूचे वास्ताद साळगांवकार फुटबॉल क्लब, डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा, चर्चिल ब्रदर्स आनी हेर 6 टीमी वांटेकार जाल्यात. प्रो लीग सर्त जिखपी टीमीक 2.5 लाख जाल्यार रनर अप टीमीक 1.5 लाखाचें इनाम मेळटलें. This year the league will be double leg, unlike last few years where we would play the first round and then go into 2 separate groups of the championship and the relegation zone. So this year we are playing the full double leg and a total of 90 matches. The first leg will be played throughout in Duler. From November onwards, some of the matches will also be played at different locations depending on the choice of the teams. This year we have gone with the concept of home and away, wherein the teams have declared. We have started this experiment, so gradually we expect that this will catch on, and the spread also will be, the outreach will be better across Goa. The Goa League is the only preparation we've got from now until January, until the I-League starts. So the Goa League could be important for senior players to keep fit, so that when the I-League starts in January, that the players are going to be playing in the I-League already. I think it's important as well, that younger players get a chance to play in the Goa League as well, because it's important for their development as well. इतल्यान खबराची त्रांगात सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.